den PV ebe ye wa bra wa be bre ne ntu a wa be di ama NDC pa na we a PV cha na da me ne nkocho every time esem wa be ka gu ye so ya asem ketwa na party ni bai na ye hu de ya PV do mo de ma ye no wo ka de hwan na de wa PV o hwe wani pa se na nsem a wo ka kire wo no na party na baba ye hu 2 years ni musumu se kofie 2028 NDC ko opposite eti dey near the PV ofa ebeye pa na there's an issue anra from Friday Sunday ni banyina no adwo asafo ni nua akofena anopay ye ne honorable ni special assistant di komo na o ka se ne ho ye de ne hu ye glasses na rewura na nim ni ntimo ma yi ni nyina ma ye surgery yi ni nyina but omo doctors are recommended say is omo de ne ko Abrutiri. Hey! Now, on my question and because the name no, I'm say black spots because of wellness splashes are you know. A man and no or more tribe here, but also more than a co. Meaning bank of also can kahaya no. Kahaya. Ahaya said now walk I'm a man Iranko who abrutiri. Now the way towards him. What's it? Awo kra na mako yanko amane yiranko wo abrotire na we etuo agbo bitrim yes splashes etuo sa abobade according to the aid no omo say doctors can confirm etuo ensu ana no car no you know glass no na enti na den na glass ne epete etuo na yes ana etuo ya to a ensuo na pie frim dabi nti ensuo na agu adwo asafo atire ho ba ka se etuo abori trimu a eno ye different na se etuo ne emi ho se emi ne sanka egu ne nsa ho we de ne trimu na wawo kire mu se gise de ne ko egu ne na ho ankere ne beko eti etuo na aba famu na akogu ne tiri ho ene ase we de ye fa nko ne nti adrodro black no ebia na e kreti bibi foforo e wo within ana anya sa ana wo say edisa because awo kra enim se etime wo confirm no se obi wo ho o check omo monthly delivery be 500 within a month ni pe wo ho amako hinin kwa de o de ne ko abruchi na okwo wo ne ire nti we tu asem na se aba ne se ya adenti ne yemfa ne nko o cha say luckily for us no so no Ibrahim ama ye ambulance ana esi ho yisisi akuyenye obi kura fa ne ntu mu nko nti case aba eno ase e friend no sisi ya ye de na tum ne ana se bi e fa NDC fo nko aso de a ne ye hu de was Ghana fo nyina se Ghana fo nyina de ne adwo asefo case aba e wo se de ne kwa broche na friend say John ade a ekoso en ewo adwo asafo a ne nuanom entem no bi de me fi se omo papa no oye obi a Ghana fo bu ne pa a che se ye yesusa na eti ni din what I say ye sure say no ho kransa na ye wo me ba yesuma beti ni din ni enwuma pa akese e na papa yi oye e na onye obi aso keke oda asori kuo ano a je so omudi ni dia to the extent to say ukosa asori nko ade e wo say de safo eso wudin so what I say the ma me gidi kese kra me hu say so serious no say okọ domi kwabenya omo police station register mu a safo nkoa ti adwoa kwadwo safo chese enu nkoa na esaso saa chese omo mfa saade no eni agro chese oyo omo bibia but papa no free mu no ekwan a omo pese omo fa so ekora papa no me fi se enso ani se mu wo bibi papa ebe hye mu papa anu onyam a enye kwan we na wo se mu fa so ama amansan ehu dia akoso especially mo say ape obi obesi mu papa na ana na mo papa na obi besi na nan no sa kwan we na fa so a ye di si nipa na nan there be feel say sacred something a e wo say omo ehwe na omo ye rather than say akoye controversy bia eda omo entem ne sa ne ma no what I say na me no ade ba ko amenti ase wo apostle safo asem no nyina ho no nse say John yesi papa no wadi mfie sen apostle ko yosaf wadi mfie sen dia me hu ye 113
the war banner so ni bibia 113 years media mahunu no na wo hwe adwasafo a ne akofuna etutu a adwasafo be di be 50 years na so only 50 years a se bien fancy we di 50 years mpa 115 aba no 113 uhoi ebo mo board so bibia se papa no di 113 years o kan na ma bia ma me hu enti me hwe ye no so ma asem ni si ye no baji se me scrolling ma o hwe but asem ni si ye no na ye nyina ko hwehwe mu se papa ni mfi a wadi no a mo de a share bibia aso no compared to ne ba no age a se adwasafo adi 50 kra wote 50 every we mu ayesen. No, 113. We cannot use that one because it's confirmed. They all Kenya confirmed. Me say who dey Google ni age na say beba. Na age ndi me hear wa high as around 77 78 years. Me dey me hu here 113. Nti na me ma say 113 no confirm bi wan. Me say say na me times 2 of the official no. Me dey say na me hu on billboard on my one of their billboards 113 years. We'll check. Go and check. What I say? Eti niema ni bi wo ho a wohwe papa ni mfi a wadi ne nkwala na mo maba mu na mo hwe na eniema entimi enkoyie ma papa no what I say rather than say mo ye eniema bi a sisi amansan nyina hu se na de na ekoso papa ne te ho no ye hu niema bi sa ehede na ofiri mu a sana odo ene hu awa na asofo ma na mutwitu yi asofo ma o ena mutwitu na ye papa mo ye kuafo ne wanwan a ye de se kan ye di agora nti kan ye de ebe yeden o ti ase eti ye besre wo mo se papa no se nya Ghana fo ebu no na ye gi ni tumu se o ye the African star no emma ni wachi dimbone emese papa no reputation a wagya to ho ama mansan ne Ghana nyina no enkosei o ti ase me de me fi se obibi e de be share papa ni munyam a ye ma no nye ade papa na enya ade a afoforo e be hwe so na omode adi omudwuma especially when amanfo ahwe so de omuma edin ato papa no what I say nti no papa no legacy no ense se ye no ade keto akra I think say